For any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumedie ena ebre asose yede ebesomo eje eja sei dia na chese eyensem no edise yeka edise yesi enkonya yetoatoa adwen na ye pensem no ne pomasi be yede yie etu yie enunti ena se muhumi ana chese eye enije so eye nibre so na emum susu na esa eye kire wadwen ensem eso ena yede eba abranti wa bi ede anyammo ho simbe masese maami a wo sa abranti no ne wura ko no onhu de wonye ne ho ewo asase yi eso we yakwakwa ye awreho sem ede maami ya sese no wo pegana fo adwentwe enti na hu behia se yenso so eye too much besim konya na se yenso so ye watie fo amutie yen na da mo chama adwen no musumatimi de madwentwe egu apono so na se ba no so a emia enti mato ensa ede afre miniaba nana ama owuso a ye baba betwetwe enkomo ebusuafo jebreme enko bebia ye twan ho ba ye ba ye de nkomo didie no ebe hwehwe so for emamo akwaba ebiemu ensemu a ababa beto apono so edi pa se yeka miniaba wotimi sabenkum so eye nanama owusu a ono ena mebo ni di anche ye ba betwetwe enkomo no na abrantie bi edi enyina mo ho sembi ama sese maame no ne nsu egudem maame a chese wadi infinchia eduonum mienu 52 years ne baba ma chese wono so no wo eye ne 17 years baako ne baba wodi be ma na chinso wo 15 years ene de oto so miensa e wo 13 years emaye mienu chese lockdown yimu ya chese covid-19 abama chese school for enko school wo mu etifie no wo ma fabronya ho ede ewe enkoko ama enede emaya ne mienu omudi abrantie no echi no wo mu nyina afa yefuru na anu toto ebe mu na chese ma mene ne nkwada ne kasa eye wo mu nua be ma panyin no ena edi eye wo mu edem sa no na ntima me no sese ni nsugudem osu wo bobna ope wo bia manaka eye arechiche nsem futu nsem bi ede amano na too much nsusu de etinsem bi se ya yentna yetotom e wo se ye de ebebetu eye bedwem na mo nsusu mutimi chema adwen enti ye ne enua ba mai eye nua ba yi e ba betwetwe enkomo no no nsusu se de ohu ensem na efa no watimi achechem na wa wo fie no wudi ye chie ekono na nsusu wo de wadwen kire no etu edwa na timi aye eye maami yi emwa Obama mama wakwaba abayejumedie yi eso ejoso mpombo kodie ibi aboko eda erade ase ho ayefe Obama ensema enedie ye ba beka no eni wa wuti bi eni susu yie papa se wankasa wa wo baba wo mama mienu be ma wodi kan na wo bekwa ko hu wo mo afa yefunu na anya bontinsuni na aye efie nipa sen ena wo ensem we sen na wo na sifa ekes kapa me da no ase na mefa konya we so achia we tiefo ene wahwefo nya na meba asem no so no asem we de empenifo asem yo nko me se we de echiwade eyehu emu orem ne ka kana because ube de aka ubedwe ube de achire wasem okre wow ma wawo mu be ma wodi kan eme to so mienu edi nechi no 15 13 wotimi anyimomi elmomienu aboso just within 3 months lockdown and just schools enkoi everyone she asemwe obetima hwe no ewo afamienu okay mami a sese odi na asema ba wo bisa emuaye fi ye Ghana for ho no ehifa pa ena na wo ebra na nyamra sem say ekoso ewo ne onu agasa ne fie ne hwe ano because ne ma no tene nchen ana oti baby ena ne ma no suti baby one nkwada na etifi na so wokọ adwuma enti no wokọ a ne chese nkwada no so no omo afa efie ho de edi eye wo mo agoro o dabi wontimi entina se na ohwe ano a ensem say esi
sisi a wenhu se eba ni a wenhu se sei na esi she sisi a de entete papa de apansam wo ye manmu enye wo man nko mu ewiase fa na nya otimi se sisi asa na ebre no ekono se wo ba no want na na se no one train no ensem no ayi nyama bi eni so ankyere na wotete wa ne de wo sekan edwananka because ene se wonni mu batete a TV so tete no man opie kwa bonte a ne nanfofo tete on okay wo mu kra no mu tifie kra mpo no ko tenant a no mu tifie no kra mpo no mu suban etete wo ba no e de man because wo ko adwuma na wo so wa ye busy o ko enti wunya mre entra wo ba no entia no no wo bi so tifie ha osori a kojonie wo ba foforo wote wo kojonie we kofinie ya obedu sunie wo bia ni din a wo de ba wo difference we nian wo bia so tifie obi anga hwe wo tesi a obi anko bia sem ti obi ehu a wo nka hwe mfa ho enu ti so wo ba no kra ni dem bia wo ka se na se sister ya mpo memetimi tese ne dem wo kra yetimi ko ba sa na obi ehu boni bia ho a na mi so se mi so mi oba se mi so mo wo fe enkyerɛkyerɛ no tɛ ye wo hwɛ ye ni na mo etena ye no okay wo rese na entity etia dance kyerɛ sesi anamafo ma ba no se ne yetete wo no awo no mame no papa nete no bi okra no ne mame nko anete wone ne papa nko aso nete wo nana etena enkyerɛkyerɛ bi wa nsem a sesi nafo ne ejafo ne ntimi ka chomba no oho no otimi tia wo weni ma otimi ka cho se abaywa wo cheche won semeni so abaywa ukọ afikyire a eyesi ne sese wonye wonyama se de sese ohun sese etimi sese entimi he wo hia bema ese wo mu se sese a wakọ mfikyire nti wo de ho ka bema na bibi ebetimi esi wojire ba sese ni yenye enye common okay abaywa kwa 13 years me sure say oye ne menses camp o ka che na me se me menses but okay no atopa da man no okọ ne baby se wo chire bana tena se a cheche mu se wo de wo ka be ma enso so so se elebetimi efi echire aba no san cheche na yire wo system se se ne entity e pa no ayira enu nti na ma eye mprewanyi nsen e do so no na nye enu na yire a enkansem we enye common na me de echi madwen kra ne se wo mo mi asanya ate dan bako emu wo ma me a wo ordinary ma betu dwei esetu wo no civil servant anu si ni wo mo wo ho nenti se wo de tete pa e na kire wo ma etu betimi asori afifie akwa bonte ma wo ma hu se se ye lockdown ye ti fie anu nti ye betimi ye de pe na wo mo de bia wo ko school wo mo san se mo chi mbefie wo mo so mo chi mbefie nti e ba ne san e na san mreti a we bia asem nti coronavirus therefore ya na emreti a wa say yesi ye ntina fie ntanu pe oho pe na sakran bae sina chese ma me no wanya na asade ati wa ye ni homework ya anka mami we in some way and do that enye common na mo meti wase mami ye eye single mother unwu se enkwada miensa nipa baako wo tete nya de se na ni betimi akọ mu nyina ho at the same time anka eje bi e wo ho no mu a anka betimi aboa so ye single mother na ye wana fault e ya ban eye omo papa okay ye ni papa no nti enye ni tuche enye obi wonti fa subo we em obi bia maami na wo no kopa ekunu ene ne hu ene ne ehia won pam enyim nyimba no onu no nim de ohu onu ku hu a o de fa no enu nti se wa wo awia na wanya echire etutu aso na ye ma enye afi na betete won na papa ne dia me ho ntimi hwe ma wonim se eye de ara wo obema chie mu won pam na awon bambo enka wa awo betimi efi echire aba enu nti wo komu nu tese wonye prepared kwa enya ba wi a wotimi hu se sesi ade enya ba wi nti wo be ye ontoto ye se na be ya wo betimi ahwe nkola no from so bia mbeche the first one ye civil servant now ye single mother no enchenye hwe enkola miensa no for 15 we penine dia in 17 years 15 years 13 years and for all these years about say all these years into or the blame ni egu papa no so why ya de wa hwe omo na entity ye no aye entity pa eni akyerɛkyerɛ a ye de kyerɛ emma no no mu hu wo mu gina bia e wa brabo mu eno ne boa e ma sa ensem sei no ayira 50 ma ye fa nko me mpe obi confan hye se e na eje ni fie
and then if you say single mothers be e wo biase we mo mutimi atete wo ma o be ye imprenifo and it what makes her different na just one no mum ana anya ne fom so se wo no mo na te e na same way asi a ehun ya so be hwe obi abonten e de sombo abono ehun ya so be pe abonten so ni e de sombo abono because wo no mo na te for 17 good years wo wo be ma awo ba awo emmanuel atoso wo no ma tena tete o mama be imprenifo ene he de asi nti wo no mo ti nia no de na wo kire wo mo ene ni asem ezeto wo bisa no ho se de en fom so en na wo ye ya ama sesi ane ma no ehu wo mo se wo metimi ni wo mo ada afa ye fun wo kire because say ade a enka wo mu ni nto metimi aya enka anye bia wo ye first one no kampo no wo be ma ni mame ate se bi se si so for se no ko be ka kire ni mame se mame what tell me ye what tell me say oba okone feature a nyemi say mat make nya bembe what in say coming e hono man ko betimi put a stop e ba ne say na first one timi see na second one atoso a wo hu hwe ko si say wo mu nya pie e tese ni se ne pie eto abonte mo hu say wo mu nya afa yefun nana ma wakasa pa wakasa yi na yen hwadio mami say eno dia baba betu edwa can say because of a year banner yeah they are two schools so am nkwada ye eno na any problem ban no me fan to ban nkwada no school mu ankanya de say we ebebesie enti say no as wo yi eye na mfom so a waye ana say bombo went me afa am nkwada yi no wo yi e de ahye ye coronavirus e ba ye sa bia ye na wo gina ye no eye ne kwan so anu no ana onu kwa eno ye wo for e wo coronavirus brem onu kwa na ni man ko school e wo brewe mu university students ni atifie omomu ni awofo KG nursery prep for egufie omu ni awofo emna no no kwanti na hyehye na adenti e na asemesi obepe de pomasi bre no wonhwe e na wo chinchin hwehwe bebi a wo de eye akonfo we no ahoma no betekere wan na enhye ma no wona ma enti say no ebusuafo na anasa awofo a wo mo ne wo mo emma enye free no ebe obekonkra na maame no onhye dan kan ben wo mo papa bia na bia bibisa akoso se panyimu no ebia ne ba no be ma no ene foso no ne dai ebia na obekonkra na maame no wonka emben no onu wo mu endi nkomo oye omu hehe anasa onu do ne dia ne se wakọ adwuma waba na waba be ye maame fo wo mo ne wo mo ma enni nkomo womo ne womo ma enche womo like sex education here you know womo fa mo no den na obeka de a kire womo case kapa asem we de enye ne ene be kere nsem asise ne ya titia ebi da bia da empem eba ebi fo ba but say that's all we de ye ka cry ko see the same thing so entity na awufo no womo sum bebi o mu fi ba onu so bebi o free ba no se o free bebi a wo so ya tete wa tete pemu a wo ba na wo dia wo so nim se na wo be fa ho e dia tete wo mu ninti efi into purchase ma me na wa nya tete pa from the start and nti na wa hu ne ma tete anase enye ne sa per se but and some of the adoso nyama bebre e corrupt nipa e shape nipa life se woni a se akola ya wo no foforo wo nante ye MP abonten kwa de onima ne maame en bafo ne ewo dem enu nti se obesua fi ben bia obesua kasa obesua abiwi a eye wo mienu ho enu obesua fi wo pia abonten so a di ohun abonten no enkofofofo no no so nani kopo mo so ehwe o mabrabo abonten no wo mo so shape no maame no according to her no nkwada no wo ma wo mo mpie wo ma ni mani mpie de bia wa kan wo ma hyede no mo hyede dem de no mo je some on person be kwa fa nyinsen abenti na wakọ ma hyede ebusafo asem we de ebetima ye won say se ade edwaman wonsem no first no wo hwe ye TV so wo hwe ye phone so anka ye kata so kakra esi ade bedwam kra mpo na da ho nti ebetima blame social media for this and omo ofi access to social media nkwan de betimi da social media kon okay ene wo ko Snapchat ene tweets
any Instagram a saa somewhere common so bo nto wo ba wo share draws they say ade wani amoso and no so mama wo mo hwe no na ma wo mo so yes and yen so yen try because ade a woni boss no easily say wadwen be peke okay na wadwen peke wi a ebisa honhonam ne say obey den so atimi aye bi ade woni hu a edo ko no wadwen ne peke obisa honhonam say ono so betimi enti na obetimi hu obi a picture no akoni tiri mo say misumi nyaka me pose say na misumi twa picture ne bi go hu ano akoye bi okay sad woni ni hu bibi na okondo a sa last no edi echire adwe no so fpk sa information a force body no so manage me ye bi e manage me put in line say okay weni ehu adwe na accept body no so aye bi nti na wo sisi wo so enu nti se woko na o free access to social media na ye tv so bi ye channel so bi ye channel so bi otimi hwe no hu say na Tony novella yi wo be me bi butu oba bi so wo bu ni atumpa dwenje otu o se ne nyamba etinche wo nyo mo hwe eno mo ayo mo yobro ya so mo hu ndo mo man ne kra no mo enkutu no to ejama mi ni ho papa ni wo se mi ma jobro na mi nyamba no so jobro eni ye fa nye ye ho ma mi ni dada easy game nkola akola bi da na ma wadi bi da mi di bi na mta ye ma me pa mi so no gai sa go de do bi ape enya ni mi ma mi ni papa akula bia eni je sa agono ho enu nti se mama ni ho na ye nya kase ye nya kwan pie na ye ka ya hyedem na nte TV e he so nkofo ya de o ye bi ya akono obi adobrogo akula we di 13 o konde we do ni teen ages me den ya feelings started eba we nya new ewe atinka bi onu opese or exploit eno so den ene betimi e de aba enu nti at that age no 13 15 no me so naive omu ni ya trauma eno betimi aka say okay ncheche bi wo ho I stop here na say ncheche bi eni ho no more free access to all this bibi esi omo kwan from acting towards it because who say oh actually the me no your boy me a girl who say boy and girl so no motive ni so a omo dey feel so tini nwa easy cry okay nana ma yen free busuafo inside den na be ma be ma wunua ba ho be wakono to the extent so ne beda akono boni na kono boni so makwa ekwan ben so ene ma ne timi ba adwem boni ene di akono boni eba se akono boni enye boni enye enu za akono boni no de ne be koka akono boni ama na abem adwem boni beba otimade a wehu nynyam a wo dwindwin se ma watete bonti a wo pese sa adwin na wo utim na ne ko dane akono wo mu na afi de wo piapia wo ho ene sa se de ba ko je shop nsanko nye sa na yepe no de bi yo probi fufa blame no se mi ka akono boni ni adwem boni won se no bi na ye probi ko di atechire pa bonsam na se bibi wo bebi ni di atechire dan so ni nya ye hu ni se e sha se fi ya se mu o adwem boni a ena nyama boni eba wo mu akronfo mu ko wi adwem boni ne bom timo mu ko wi ade wo mu ku nipa no adwem boni ne bom timo mu ku nipa anse no baby bi no bibi e react e wo adwem mu anse na why den wetu hu anamo enu ti adwem boni sha se wo mu trim na adane akono boni na etini mu ono so mpe self control bi no dia control aka share baby o man adwen kra en work ye say o da bia kono boni we se me di bibi koka ana say we mi nya ba ebetima ye boni society e fa na against on race ade no ho okay ne satisfaction akono boni ba de here satisfaction no open on ta metia no mu no pe na odwen ho nti say maame no enkwada ye o mafa ye free wonyi omo nko yingu ana se won keep wo kono Kristo akwan dia nyami eni echiri mojehwegu okay nti ye ka ye ka no Kristo nsem hu a ene nyame pe enye wo na ye born society mu a sai nkola na ye wo mo de to ha ye be from sen onya be ma no be fra akola ne sen oye ne jana ne bisa ho society ena ye say ye ti si ye ntekwa ye unti baby ubia wo ni pem enti akola na fie no we ba no ye be friend sen ni nua ba ana se ono angasa ne ba sa ade we si oba mu da wo eye ebra lot oni ne man ne yere edwane a ne yere ni dani ne chi ko hwe ne chi a odani oni chine no
ona ni mamie no ko omko pie obebi no afi de mamie no omo ni se si ade bebi omedu je omakwa mamie no omo no papa nkwa so ne nam ade obi eni ho enu nti omo papa no omo ne nsa no na de se na dwen emfi no ho so na omo ntimi enne ne nda no mo ni nsen na bisa ho se omo yes ade ni wie ne nkola na e ba omo beto mo di nsen ye papa ba na omo mba enkoda ni kro mo be friend no besi ene eyemuso ewrade anim besi ene sankola no yemuso ewrade anim nyakopa ampe o masem da sankola e free moab ene ne mma no entemba nyakopa ampe o masem da sa na wo hobi na say ye kinkan o bible mu da abusuafo enti no sei na wo hu se maame no on take eye issue no sei na won take no on je nkwada no on hwema wo mo enwo na won hwe nkwada no na emiensa mpo na wantimi antiti na enketo eba beka ho no so sei na obesi afa no sei maame no akwakoye no adwendwen wo hu de wonye na adwemu ye ni he enti na bibia obetimi aka ede atwe maame no na chese yemfa ensi mi de dedi kan meka se enya bewie enu nti on je ne fom so ntum no nya se wo de ko hye coronavirus kom ono na waba na obi abo ndi no so abo bi aka ho won nya se wo pepe o pe nkofo ede sobo no abo wo okay won di ntum se nya bewie ne fom so ka ho okay won ne wanye ne homework yie na ebie mu so no de nipa be kenti de enkwala ne beba no mu hu de omo fa de na enchechemu be tintinti ebe ya enkwala no na he na wo kwasi mitimi nkensi because ye kasi so ne yanko ebe ya wanye ndai ebe ya konyingu omu yin okay omu yin na muka so mu hu kwala we ya ekwesi kapa nana ekwesi kapa nana wo muka so wo mu wa 13 years always say ano to say emotional trauma ko be kom on life no cry hwe yan check here no so nka ho okay 13 years ni 15 years sa atete no psychologically emotionally obe drained ebe obi tima dane ya rekra e wo mu so okay sa enu nye echi ndo say nyamesom wo no kware ni jide ne de tu anama wo mu no but we wu de we de timi mame no enya kokudo no ompe bebi a ode ne ma ne befa na bibia enzi ma mu okay abusuafo aha ena di dwumadie no ebesie yenua eye nana ma wache na dwen ede afa ehu enam de nipa beka na society no wo mo beye ene nyoma ekonde nke be ya nka mame no wonyingu nanso nka ye nyame kwan mu di ankohu ni se ka enwo honom na ene sanse nyankopon echi eye mujahwiego no wo mo enye de enkipi wonsusu a wo fie sen ena wo hu ensem no esi efaye den ena wakwa nka wo na wo ye ena obeteki eye issue sen ena nka wo befa no efutu oben so ena wo de mamami ewo embre a chese nyomemu ayedi ama na wo hu de wonye ne hu abusuafo for wadwenche no etutu magin eche comment section ebie mu so share for abusuafo all the social media platform na follow your Instagram page @tumagin_h_ na emrepem no ye magin no ebetu dwa dasane ye besane hia